Bog, ja sam Maja, a ovo je Sunči. Danas vam predstavljamo transporter. Idealan način za sigurno prevoženje vašeg ljubimca do veterinara ili lokacije na kojoj ćete provesti zajednički godišnji odmor. Transporter može biti plastičan ili platnen, zatvoren ili onaj poput torbe s otvorom za glavu. Ako je vaš ljubimac pas, onda možete birati između ovakvog klasičnog plastičnog transportera ili možda platnenog. Ako je vaš ljubimac mačka, glodavac ili ptica, onda će zatvoreni transporter biti bolji izbor. Transporteri za ptice imaju i prečkicu po sredini kako bi ptica mogla udobnije stajati tijekom putovanja. Kojeg god ljubimca imali, na transporter ga je prije prevoženja potrebno naviknuti. Ptice možete povremeno staviti u transporter iako nigdje ne putujete, unutra im stavite komad najdražeg voća ili proso u klasu kako bi povezali transporter s nečim pozitivnim. Glodavcima možete unutra staviti dekicu s njihovim mirisom, malo sjena i najdražeg povrća kako bi se naviknuli na taj prostor. Psima i mačkama transporter predstavite kao dio svakodnevnice. Možete ga stalno držati u prostoru u kojem najčešće borave, neka bude otvoren i neka ulaze u njega kada požele. Na dno transportera stavite njihovu dekicu ili jastuk da bi im poznati miris privukao da uđu unutra. Možete im povremeno dati u transporter najdržu igračku ili poslasticu, a možete im unutra servirati i cijeli obrok kako bi se u njemu dulje zadržali. Kada primijetite da se vaš ljubimac u transporteru osjeća ugodno, slobodno zatvorite njegova vrata i obilno ga nagradite za to. Pas ili mačka će nakon nekog vremena transporter povezati sa pozitivnim jer u njemu dobivaju puno hrane, poslastice ili igračke. A nakon nekog vremena će i samovoljno ući u transporter i vrlo vjerojatno i odspavati malo u njemu. U opisu ovog videa možete pronaći transportere za razne vrste kućnih ljubimaca koje vam preporučamo. Putovanje u transporteru vašem će ljubimcu biti manje stresno, neće se osjećati zbunjeno ili nesigurno, a vi ćete moći sigurno putovati jer ćete znati da je vaš ljubimac sretan i opušten. Do idućeg puta, ugodan i sretan put!